پس از مراسم مجازی بازگشایی گذرگاه سرحدی تاجوران قرمیق در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سادیر ҷапаров برگزار گردید، راهبریت و ساکنان ناحیه‌های نزدیک سرحدی لخش تاجیکستان و چونعلی قرقیزستان با مراسم تنتنوی همدیگر را در گذرگاه‌ها صمیمانه استقبال نمودند. این رویداد فرحبخش اساس مرحله نوی مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و قرقیزستان گردیده بر رشد همکاری‌های متقابلا سودمند دو کشور دوست و برادر زمینه می‌گذارد. مهمانان را مسئولین ناحیه لخش در وضعیت تنتنوی پیشواز گرفتند. با مقصد استقبال صمیمی مهمانان از جانب ساکنان ناحیه لخش در گذرگاه تاجوران نمایش هنرهای مردمی، خوراک‌های ملی و برنامه رنگین فرهنگی تهیه و پیشنهاد کرده شد. جوی ننگ برادر بودن با هم برابر، بیرقصیم و سرایم چون خواهر و برادر، بیرقصیم و سرایم چون خواهر و برادر. امروز یک رویداد مهم تاریخی برای تاجیکستان و قرقیزستان به وقوع پیوست. این هم باشد رسما گشوده شوی سرحد دولتی بین دو کشور می باشد. این اقدام نتیجه تلاش‌های دیپلماتی و سیاست خردمندانه و صلح‌خواهانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمون می باشد که همیشه بهر تحکیم صلح و دوستی بین همسایه کشورها تلاش‌ها کرده ایستادند. باید گفت که تاجیکان و قرقیزان در ناحیه لخش آنها پهلو به پهلو برادرانه امور به سر برده ایستادند و امروز گشوده شوی گذرگاه سرحدی بین دو کشور باعث باز هم مستحکم‌تر گردیدن رابطه این دو ملت می باشد. بگذار رابطه بین دو کشور باز هم گسترش یابد. امروز از چهره های مردم دیده می توانیم که شادی و نشاط مردم حد و کنار ندارد. مردم از آن که می توانند به نزد خویشتبانان خود به مانع رفت و آمد نمایند خیلی خرسند هستند. این روزی تاریخی را ما دیر باز انتظار بودیم. ما قرقیزان و تاجیکان خلق‌های دوست و همسرحد هستیم و همیشه جانبدار صلح و دوستی می باشیم. امروز برای ما یک جشن تاریخی شد. از راهبران هر دوی دولت منت داریم. با سیاست صلح پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سادیر ژапаров خوشبختانه سرحد دولت‌ها باز شده شد. در ناحیه لخش مردمی با هم دوست، یعنی که تاجیکان و قرقیزستان قرن هاست که با هم زندگانی میکنند. امروز از چهره هر یک ساکنی ناحیه لخش هویداست که مردم تشنه این گشوده شوی راه بودند. برای پیشواز گرفتن این سنه مهم تاریخی از 10 جماعت ناحیه لخش برای مهمانان نمایش هنرهای مردمی و تمام آن محصولات کشاورزی که در ناحیه لخش هستند به تماشا گذاشته شده است. راههای این پیوندگر دلها می باشد. این سنه مهم تاریخی از خاطر مردم ناحیه لخش و مردم جمهوری قرقیزستان هیچگاه ستوده نمی شود. بازگشایی گذرگاه سرحدی تاجوران قرمیق در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با بهتر شدن روابط دو خلق به هم دوست و برادر تاجیکان و قرقیزان زمینه گذاشته امکان فراهم می‌آورد که من بعد ساکنان به ممانعت رفت و آمد نمایند. با استقبال مهمانان از جمهوری تاجیکستان در گذرگاه سرحدی قرمیق مسئولین و ساکنان ناحیه چونعلی قرقیزستان با احساس فرح و شادمانی برنامه رنگین فرهنگی که ترنمگر دوستی و همدلی بود منظور نمودند. ساکنان با چهره‌های خندان و خوشنود از این اقدامات نجیب و انسان دوستانه راهبران دو دولت همسرحد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سادیر ژапаров به هم آغوش شدند. با صمیمیت جانب‌ها همدیگر را استقبال گرفته این رویداد فرح‌افزا را در تحکیم مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مهم و سریوقتی ارزیابی نمودند.
зулфиддин нуриддинов сокини ноҳияи лахши тоҷикистон бозкушоии ин гузаргоҳи сарҳадиро дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон рӯйдоди таърихӣ дониста иброз медорад ки ин санаи муҳим ҳаргиз аз хотираҳо фаромӯш намешавад. ман бисёр шод ҳастам. аввало салом ҳама чиқадр ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон мерасонам ки ман ҳамин марзи байни ду кишварона кушодам. роҳи мо осон шуд. мо бемамоният рафта омад мекунем. набираам ҳаст, чабираам ҳаст, духтарам, фарзандам ҳамна хабаргӣ мекунам. аз шодия яке гапа мумкин чӣ кунам. ташаккур. дар ноҳияи чоналаи вилояти Оши ҷумҳурии Қирғизистон низ ба хотири муаррифии ҳунарҳои мардумии қирғиз ва намунаи таомҳои қирғизӣ намоиш пешниҳоди сокинони ноҳияи лахши Тоҷикистон карда шуд. бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии Тоҷварон Қарамиқ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон дар ҳошияи сиёсати муваффақу ояндабинонаи роҳбарияти Тоҷикистону Қирғизистон амалӣ гардида ба табодули бештари молу маҳсулот, рафтуомади бемамонияти сокинон ва тавсияи ҳамкориҳои гуногунсоҳа байни ин ду давлати ҳамсарҳад имконият фароҳам меорад. имрӯз маросими бозкушоии гузаргоҳи сарҳадӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садр Ҷапаров баргузор гардид. ин рӯзи таърихиро мо дер боз интизор будем. мо қирғизону тоҷикон халқҳои дӯсту ҳамсарҳад ҳастем ва ҳамеша ҷонибдори сулҳу дӯстӣ мебошем. имрӯз барои мо як ҷашни таърихӣ шуд. аз роҳбарони ҳарду давлат миннатдорем. мо хурсанд аз он ҳастем ки дӯстии қирғизону тоҷикон боз ҳам мустаҳкам гардид. ин рӯзро бесаброна интизор будем. хурсандии мо ҳадду канор надорад ки мо имрӯз инҷо ҷамъ омадем ки сарҳад кушода шавад. ман изҳори миннатдории хешро ба президентон ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба президенти Қирғизистон Садир Ҷапаров мерасонам ки ҳеҷ гумон надоштем ки моро имрӯз ин қадар рӯзи хушбахттарин интизор аст. инҳо тавонистанд ба матонати хеш сарҳаде ки имрӯз мардум боз дар фазои сулҳу саодат дар якдигарфаҳмӣ идомаи зиндагӣ хоҳанд дошт. мо аз ин рӯ медонем ки солҳои сол, қарнҳои қарн қирғизону тоҷикон дар ноҳияи мо ҳамчун як оила зиндагӣ мекарданд. ин рӯзе ки ба мо муяссар гаштааст ҳеҷ гоҳ аз хотири мардум намеравад, чунки ин рӯзро солҳои сол интизор будем. ман умедворам ва мегӯям бо як эҳсосот гуфта метавонам ки осмони софу зиндагӣ осуда умр ба сар мебарем. мо ин рӯзро дер боз интизор будем. мо миннатдории худро ба сарони ҳарду кишвар мерасонем ки дӯстии ин ду кишварро пойдор намуданд. ман зодаи Чоналай мебошам. имрӯз боиси хурсандист ки гузаргоҳи сарҳадии Тоҷварон ва Қарамиқ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон бозкушоӣ шуд. мо солиёни зиёд ин санаи фараҳбахшро интизор будем ва хурсанд аз он ҳастем ки инак имконият фароҳам омад аз ҳолу аҳволи ёру дӯстон, хешу ақрабои худ хабардор шавем ва сиёсати дурбинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷапаров боис гардид ки мо тавонем ба дидорбинии ёру дӯстон ва хешу табори худ равем. мо аз ин тадбир бисёр хурсанд ҳастем ва миннатдории худро ба сарони ҳарду давлат баён менамоем. мо сокинони ноҳияи лахш имрӯз бениҳоят шоду хурсанд ҳастем. имрӯз марзи ду ҷумҳурӣ бо ҳам дӯст, бо ҳам бародар, ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон кушода шуданд. ин иқдом барои мо сокинони ноҳияи лахш ва мардуми ҷумҳурии Қирғизистон бениҳоят иқдоми таърихӣ аст. мо аз ин иқдом, аз ин воқеаи таърихӣ бениҳоят шод ҳастем. рафту омади мардуми ду кишвари азиз бениҳоят осон шуд, саривақтӣ аст. парчами ду кишвар ҳамеша ҳамчун дӯст парафшон бошад.
бозкушоии ин гузаргоҳи сарҳадӣ дӯстии мардумони қирғизу тоҷикро боз ҳам устувортар мегардонад ки самараи сиёсати ояндабинонаву хирадмандонаи президентони ҳарду кишвар мебошад. бо қаноатмандӣ мо иброз медорем ки дар оянда барои боз ҳам мустаҳкам гардидани пояҳои дӯстӣ байни тоҷикону қирғизон мо талош хоҳем кард. мо қирғизону тоҷикон фарҳанги бою қадима дорем ва кӯшиш менамоем ки барои боз ҳам устувор гардидани пояҳои дӯстӣ байни ҳарду кишвар дар оянда талош карда бошем. ин саҳна як рӯйдод, як ҷашн ва як муҳаббати беинтиҳои мардумони қирғизу тоҷик мебошад. мо модарон хушнуд аз он ҳастем ки имрӯз роҳҳо бозкушода шуданд. миннатдории худро ба сарварони ҳарду кишвар расонида гуфтанӣ ҳастам ки бародарӣ ва дӯстии ду кишвар боз ҳам мустаҳкам шуд. мо мардуми ду кишвар имрӯз шоҳиди кушодашавии марзи ду кишвар ҳастем. ин рӯз дар таърих рӯзи фаромӯшнашуданист. мо ба ҷаҳониён исбот кардем ки ин ду миллати бо ҳам бародар сулҳу дӯстиро ҳамеша ҷовидона нигоҳ медоранд ки самараи сиёсати муваффақонаи роҳбарони ду давлат аст. рӯзҳову солҳои зиёд мо ин рӯзро интизорӣ мекашидем ва хушбахт аз он ҳастем ки ин рӯз бароямон муяссар шуд. мо дӯстони тоҷики худро дидорбинӣ мекунем ва инак бемамоният метавонем ба тоҷикистон сафар намоем ва дӯстони тоҷики мо ба қирғизистон ташриф биёранд. ин аст нишони сулҳу ҳамдилӣ байни ду кишвари дӯсту бародар. инак имконият фароҳам омад ки мо дар дилхоҳ вақт бемамоният ва бе ягон мушкилӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар намоем ва хешону наздикони мо низ дар вақти барояшон мувофиқ ба ҷумҳурии қирғизистон ташриф биёранд. ҳамин омил боис мегардад ки робитаи тоҷикону қирғизон дар оянда боз ҳам хубтар гардад. мо аз ин рӯйдод хеле хурсандем ва барои ин иқдоми наҷиб ба сарони ҳарду давлат миннатдории хешро баён мекунем. мо хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз сарҳадамон кушода гардид. дӯстии ду халқият боз ҳам қавитар мегардад. аз ин пас мо метавонем рафту омадамонро зиёд намоем. мо сокинони ҳардуи кишвар аз он хурсанд ҳастем ки кушодашавии сарҳад бароямон муяссар гардид. дидорбинии дӯстон зиёд мегардад ва мо сокинони ҷумҳурии қирғизистон дар ин рӯзҳои пурфараҳ аз таъриху тамаддуни мардуми тоҷик аз пеш шинос шудем. барои мо мардуми ду кишвар қирғизистону тоҷикистон рӯзи фаромӯшнашуданист. дер боз мо мардум ин рӯзро интизор будем. интизории дидори ёру бародарон ва хешовандон будем. хурсанд аз он ҳастем ки роҳбари хирадманди оқилу сиёсатмадор пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ин гузаргоҳро ба рӯи мо боз намуданд, то ки мо дӯстии хешро боз ҳам қавитар намоем. мо мардуми ноҳияи лағши ҷумҳурии тоҷикистон шод аз он ҳастем ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон Садир Жапаров дӯстии қирғизону тоҷикон боз ҳам қавитар гардид. мардуми ин ду ҳамсоя давлат дер боз ин рӯзи таърихиро интизор буданд, то ба имрӯз наметавонистанд бо ҳам дидорбинӣ kunанд, аз ҳолу аҳволи ҳамдигар хабардор гарданд, чунки ба ҳам хешу табор ҳастанд. мана имрӯз ҳама хурсанд аз он ҳастем ки боз ҳам ҳамдигарро мебинем, аз ҳолу аҳволи ҳамдигар хабардор мегардем